Mfokazi wethu sibonge kuba nawe la emcimbini sithasizwe nje mfowethu uphathe kahle umcimbi abantu baniphathe kanjani emcimbini mfowethu ubasiphathe kahle kakhulu bajabulile abantu njengenhlali yenza-ke mina nginalento yami ehlukile ekwenza ukuthi abantu bengayifanisi neomunye umuntu siphatheke kahle kakhulu emcimbini kaMacingwane uyimpumelelo kakhulu umcimbi Zwide mhlambe kungaba njani maqhubeka kuba khona imicimbi efana nalena ngabe into mhlambe enganiphatha kahle okupho okunye ongafisa mhlambe ukuthi in future bakufake kube kuhle kuze umcimbi uyephambili mfowethu into efana nale mina ngangeke ngize ngiyicabange nokuthi kufanele ngabe endlunkulu mhlambe kathathu ngonyaka kuhlangena omaskandi ngoba thina njengomaskandi siphemba lo mlilo wokuthi uZulu awuphile ube khona kufanele ngabe nje endlunkulu kaZulu uhleze kunemicimbi mhlambe kathathu ngonyaka ukuthi nje sibungaza isilo singomaskandi. Okay, hayi sibonge kakhulu mfethu Sile ukuthi uyaphuthuma sibonga kakhulu kuba nawe sithemba ukuthi ke imessage izofika nabaphezulu bakwazi ukuthi mhlambe ba-organize eminye imicimbi efana nale. Siyabonga kakhulu ngana kwethu. Siyabonga mfethu.